Ini bunga bagus banget ya, kayak rambut si dia, keriwil-keriwil gimana gitu. Tapi sayang, si dianya itu siapa ya? Karasal amat di lemburnya. Hari nasib jomblo kieu lah sorangan bae. Baru dah kamarana ieu. Grup jual beli kotok Bangkok ieu jadi ilu rehe. Ya ampun. Lu lagi. Sebenarnya lu siapa sih? Aing gitu nyaho, aing saha. Wah, mabok nih kayaknya orang. Bete gua. Pulang dari kota ke kampung gak punya tempat. Ih, itu ada orang. Siapa ya? Gua samperin ah. Nah, aing daripada bete mending keneh tiktokan. Live lagi. Kamana wifi nya? Kita dimakan kencang sinyalna ieu. Tanya kita aing keur ngomong TikTok live. Nonton video bisa menang duit. Jeung meuli-meuli peci, jeung meuli-meuli calana jero. Enak, saya tak ngomong ngecapak gitu. Menang duit. Kan ngomongan diam kenapa? Bisa henteu, coy. Nonton Nokia, lagi nama. Aing, saya tak mau tiktokan. Tuh orang kenapa? Joget-joget sendiri. Gila kali orang tuh, joget-joget sendiri. Woi, dia saha? Kalau ilu joget. Ih, Mang. Habis asik sih musiknya. Asik, Mang. Woi, Mang Atep. Nah, Mang tiktokan. Ih, mending ngajin balik gitu mah. Wih, Mang Den. Tenang, kayak waktu nanonon ge. Ieu mah ieu. Waktu ngadelan TikTok live, menang duit. Tidak aku yuk. TikTokan menang duit. Percaya aing mah. Ada sorangan saya. Ih, Mang. Orang lagi asik-asiknya joget. Malah lu matiin. Anjrit, ngomongna letter B ke heula. Ari sorangan saha heula ieu? Sorry nih, Bang. Ngomong-ngomong, lu bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Soalnya kalau ngomong pakai bahasa Sunda, gua suka walelol. Hei dia sang-sang, dia teh bisa ngomong walelol. Sedikit-sedikit mah bisa gua ngomong pakai bahasa Sunda. Tapi ngomong-ngomong walelol apaan, Bang? Hei dia sang-sang. Eta artina walelol, aing keur sorangan dia nongol. Tadi pas buka puasa rame, ada si Ima, si Zahra. Sekarang udah pada pulang, gue tinggal sendiri. Ah, bingung gua, Bang. Tapi ngomong-ngomong,
kita belum kenalan nih bang. Nama abang siapa? Siapa pelanggaran. Tanya karena aing. Aing ya si Turgen, admin grup jual kotak Bangkok. Pantes tuh, rambut lu udah kayak ayam jago aja. Waduh, sembarangan siapa. Ini beneran orang Mang Den. Cepet saya mah Mang Den pasang bae TikTok live nah. Kayak orang udah ieukeun, asukeun. Kurang nak masang itu lah TikTok Lab. Mana HP nak adik gua? Itu Mamang Denji jeung tukang Yo, ya. bengkong. Gadekeun kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaan, Bang? Sabae Bang ya. Aduh, ngeri nganjuknya. Orang yo, Mang, hayang ngedownload kita. Karena TikTok Lab. Nah, gitu sa. Eta. Oh iya bang, kenalin gua Cece, baru pulang dari Priuk. Cece. Cinta cewek Waduh, sekate-kate bacot lu bang kalau ngomong. Lah, saya tak kalah baperan di lempang. Lah, aing daripada saya lempang. Mending aing TikTokan deui. Emang nu kitu untungna. Naon kitu, Mang? Bugu mah dina TikTok live mah iya. Urang nonton video iya Mang Sakri bisa menang duit di dia mah. Oh, nu bener yo. Mang Sakri. Masang ieu urang. Tapi digadekeun HP-na. Geus lah Mang Den, ari HP digadekeun mah musulah yang masang. Beta Mang Sakri. Masang moal. Susah-susah teuing, hirup, udah kabina-bina teuing. Boga uwa, sarua kene-kene bae, belangsak. Ampun aing mah. Coba aing di kidul mah. Jual-jual beas aing. Meunang setengah kilo mah, lumayan bae pemasukan. Bang, Sa dia rok, kenal ka aing? Bang, gua pakai sarung, bukan pakai rok. Ayo, kok dia mah teu nyambung aing ngomong. Maksud aing kieu Aris ya teh saha? Rok. Dibilangin pakai sarung, nggak pakai rok. Ngegel amat. Dia mah kaleh ngereng kitu ka aing. Ngajak ngesang teh naon? Maaf bang, bukannya ngajak berantem. Cuman gua nggak ngerti. Ngomong apaan sih lu bang? Ngomong dari tadi, ulah polotot kitu ka aing, disalubat dia ku aing. Kira-kira Ugen, berhasil tuh ya? Yang melakukan aing di sini ngecap. Wow, kebeneran sih. Si Neng Ica lagi di luar nih. Kok gua jadi dimarahin kayak gini? Maaf bang, salah gua apaan? Ya udah bang, kalau gua punya salah, maafin. Berhubung ini bulan Ramadan, bulan puasa, cek budak teh nya. Deket di kalebaran dihampurakeun dia ku aing. Waduh, makasih bang. Tapi ngomong-ngomong, nama abang siapa? Ya, kenalkeun, ku aing dibere nyaho dia, meh nyaho. Aran aing sang-sang, dulur Mang Amra nyaho teh sia. Daripada bete, mendingan main TikTok live ah. Sekarang kan TikTok live bisa ngasilin uang. Sebenarnya kowe, dan bae aya milikna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada Mamang Anjuk lagi ke sini. Incus Ica lagi apa? Boleh nggak Mamang ke situ? Oh iya bang, kenalin. Nama saya Ence. Di sini saya baru 2 hari. Gak punya saudara lagi. Oh, pekarunya amat garok. Jadi ngenes aing ngadengena. Terus dia ke mana kemari? Gak kemana-mana bang. Gua lagi nyari temen ngopi aja nih. Wah, teka beneran dia. Aing mesti butuh batur ngopi, butuh duit. Nges mending mabur dia bisa disalumbat ku aing. Loh, galak amat lu bang. Udahlah, gua pergi. Sekali anu datang, langsung ngajak ngopi. Gua butuh solusi, jeung butuh duit aing marok. Lain butuh kopi ku ari mah aing mah. Ya udah Mang, kesini aja duduk. Asik. Akhirnya ukur manjur juga nih. Incus lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain kok, cuma lagi lihat TikTok live aja.
Si Bayam mah ya downloadin ya. Orang hayang menang ke dong mamang, suan wae orang bisa ngasilkan duit. Tenang ku urang downloadkeun aplikasina di HP-na. Mana gitu aplikasinya? Mang Sakri tinggal muka doang skieu mah. Tuh, tontonan videona. Nanti dia koin yo. Tentang HP Dia bisa menang duit di dia. Oh, TikToklet. TikToklet ngomong anjing juga punya, Neng. Oh, yang bener, Mang. Kok Mamang cowok-cowok main TikTok sih? Itu mending main TikTok, Neng, daripada mainin perasaan cewek. Bisa aja Mama Anjuk. Atau bisa lah, Neng. Kalau buat Neng apapun bisa. Oh gitu. Nggak gitu mah, Mang. Ayo Sang. Nyari wifi yuk. Pada di dia ya di dia mau wifi. Oh benar. Ayo, Daripada lapang pakai data bos. Ayo. Setan dari ya. Tentang aing tuh buka HP. Kayak ditebusan muka aing HP-na. Apa perlu ya aing ngajual tabung gas Mangkamra? Si iya, naon di bae datang di bae teka harti aing tadi geus ngalewat ini nongol di bae. Dia kali ngajakeun, sia saha? Oh, jelas amat sih eta. Luang si incek tadi perasaan aing. Oh, gitu. Terus kalau aku pun bisa, aku boleh nggak minta kode TikTok Mamang? Baru kode TikTok, Neng. Hati Mamang aja. Neng minta, Mamang kasih. Perasaan aing jelema di dia cerdas amat tak. Mabur aing lah, mabur. Rungsing aing. Ya udah mana ini? Ini sama Neng aja, Neng. Sini. Doang nak, comblangan Augen berhasil ya. Pukul maju. Oh ya nih Mang, udah makasih ya. Ya, sama-sama. Dak. Eta si Sakri gitu amat. Woi Mang Den, kenaonnya dia? Woi. Tak aing tinggal ke budak. Sakri jeung si Atep. Mentang-mentang TikTok si eta. Perasaan gua nyari temen ngopi aja susah, apalagi nyari pasangan. Itu kan bukan cewek yang kemarin yang nutupin gerbang. Kok di situ ada Mamang Anjuk ya? Karunya amat Mang Den. Batu Mamang Anjuk. Apa gua ikut nimbrung aja ya? Daripada kemana-mana nyari teman susah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang mesti dapat uang. Assalamualaikum. Ya. Oh gitu. Waalaikumsalam. Bang Cek. Mang Anjuk, ngapain lu ada di sini? Lagi ngapel Bang Cek. Sini Bang Cek, gabung. Udah Mang, makasih. Gua takutnya jadi kambing conge di sini. Gua cabut aja lah. Alhamdulillah, Bang Cek juga iya. Mang, kok masih di sini sih? Temannya juga udah pulang. Bang, kan diusir. Coba Neng, mau pulang ya? Si eta deui ngomong. Kaledek aing geureut koin.